Bibe byiza bakurikirana Umukungu Talks, hari inkuru Afrika yose yari hanze amaso kandi ishobora kugira byinshi iri busobanure ku hazaza Afrika no kuba Afrika nibura yabigiye kubona urugero rw'ibintu bitangaje nyuma y'ibyabaye nko mu bindi bihugu nka za Tanzania ndetse n'ahandi. Ariko ahangaha turi kuvuga yuko ibintu yego ntago byagenze neza 100%, ariko mpamya neza yuko nyuma yaho uzajya ubona umugabo witwa Macky Sall azubahwa nk'uko yubashwe n'ubundi afata intebe y'ubutegetsi. Kibyagenze gute rero? Macky Sall ntago turi ujye mu mateka yiwe, ariko turakubwira yuko yari perezida wa Senegal, aho yahanganye ndetse akanatsinda uwahoze ari umujyanama we ndetse akaba yaranahoze ari perezida w'igihugu cyabo Abdoulaye Wade. Aha ikintu wamenya nuko ariho icyo gihe yamubereye mu ministre mu myanya itandukanye, aho yabaye premier ministre ndetse anayobora icyo twakita nk'inteko y'icyo gihe. Zo nuko yanabaye campaign director cyangwa se kwa kundi uba wiyamamaza niwe wamuyoboreraga ibe. Ubwo urumva Abdoulaye Wade na Macky Sall ntago batandukanye cyane, bisobanuye yuko na Abdoulaye Wade niba hari icyo yakoze, ubuyobozi bwa Macky Sall ntago bwashyize imbaraga mu guhangana nawe, ahubwo bwari buri mu kumurinda, ahubwo bagafata igihe bareba yuko bagira ibyo bahindura mu gihugu cyabo, dore yuko imibare yerekana ko bari baragerageje ariko ntago rwari urugero rwiza. Aha abibuka atorwa muri Harvard African Development Conference yafashe ijambo ari kuvuga ku byerekeye na demokarasi ndetse n'iterambere, ibibazo bihari muri Afrika. Aha we yavuze ati bakeneye kureba uko bashyira hasi intwaro zikoreshwa, ahubwo izo ntwaro zigashyirwa mu gushyira imbaraga mu cyakunga Afrika ho kugira ngo itandukane. Arangije aravuga ati impinduramatwara ziciye muri demokarasi muri Afrika nk'uko n'ahandi bimeze ntago ari agakino koroshye. Iri jambo muryandika ahantu kuko bisa nkaho n'abamusimbuye nabo babibonye yuko ibyo yaravuze muri 2013 atari kuborohera muri 2024 ubwo agiye gutanga intebe. Aha gusa icyo yemeye neza yavuze yuko inzira igana kuri demokarasi ishobora kuba igenda gake, ariko birangira ari mwimenyerezo mwiza, kubera yuko birangira ugize ikintu ukora cy'igihe cy'imyaka myinshi bigiye gukurikira. Icyo twababwira nuko Macky Sall icyo gihe yemeye nyuma yo gutsinda, yemeye yuko azashyira imbaraga mu gushyira demokarasi akayigarura, ndetse ubusumbane ndetse n'ubutabera bikagira uburyo bivugururwamo. Aha ntabwo yari ibitangaza nk'abapolitisiye bose yaravuze, icyari gitegerejwe no kureba uko azabikora. Aha ikintu yakoze cya mbere, yemeye yiyamamaza yavuze ko azagabanya manda y'imyaka 7 akayigarura ikaba imyaka 5. Ibi ngibi byari bitandukanye cyane n'ibyo Abdoulaye Wade yari yahinduye. Ibi ikintu nawe yabonye Wade icyo gihe nawe nk'uko nawe yaragiye kubigerageza, yari yagerageje kwiyamamariza manda ya 3 mu ntebe nubwo bitagenze neza. So icyo byagaragaraga n'uyu munsi nuko byasaga nk'amateka agiye kwisubiramo uyu munsi, kubera yuko nawe yagerageje ibyo bintu. Turaza kubireba hasi uko byagiye bigenda, aho yahanganye n'abamurwanya mu rugendo rwo gufata iyi ntebe. Ibintu none twababwira nuko amatora yari yateganyijwe kuzaba ukwezi gushize, muzi byabaye byanatumye imyigaragambyo ibaho kugeza n'urukiko rwemeje ko amatora azaba igihe cyagenwe. Tubyibuke Macky Sall yiyamamaza, we yavugaga yuko Senegal ari ya bose, niba mubyibuka, ndetse n'abasesenguzi batandukanye harimo uwitwa Mahamadou Ndiaye yigeze uyayobora civil society yo muri Senegal, yigeze no kubivuga aganira na Al Jazeera. Nawe ikintu cya mbere ajya ku butegetsi cyatumye atorwa nuko yabyumvaga neza ko iterambere ridakwiye kuguma i Dakar, ahubwo rigomba no kujya hanze yaho ngaho. Aha ikintu twavuga Macky Sall mu bintu byiza yakoze nuko yabashije kwegeranya miliyari 7.5 zo kugira ngo zishyirwe mu cyo yise Emergent Senegal, cyangwa se umugabo mushya Senegal utunguranye.
iyi yari yayikoze ngo ahindure akora impinduramatwara yo guhindura ubukungu bwa Senegal muri 2035 kabone nubwo yaba adahari. Iryo jambo muryiteho, kabone nubwo yaba adahari. Yari yafashe secteur eshatu arizo ubuhinzi ndetse ibikorwa remezo ndetse n'ubukerarugendo. Ako kazi kari bukorwe na miliyari 7.5. Urumva na ama projet ari ambitious nkuko mu cyongereza bakunda kubivuga. Aha ikintu yari yakoze ni iki, nawe yahuye n'uruzazane kubera yuko mu gihe yari ari gukora ibyo ngibyo ariko hari ikibazo cyuko imyanya imwe n'imwe y'igihugu yari irimo abayobozi yari ifite aho ihuriye n'amafaranga, yagiye ijyamo abayobozi atari uko bafite ubushobozi, ahubwo ari ukugira ngo babashe kubona amafaranga yo kuzajya bashyira mu mashyaka yabo bashakaga gukora, ku buryo amashyaka yose yari ahari yari ameze nk'aho arwana n'uko abayobozi babo abantu babo bajya mu myanya aho kugira hajyemo abantu bashoboye. Ibi byatumye ziriya proje ziterambere zitagenda neza kubera yuko bisanze abantu bari ku nyungu zabo bwite aho kugira bagere kuri byinshi. Gusa ibyo byose nubwo byabayeho twakemera ikintu kimwe, uyu mugabo Macky Sall Senegal izamwibuka mu mateka. Ati kubera iki? Yego abanyamahanga ashobora kuba akundana n'Ubufaransa n'ibiki n'ibindi byose wamukritika, ariko nibura yazamuye urwego rw'ubukungu, umusaruro mbumbe awukora kuri miliyari 17 awugeza kuri miliyari 27 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 10 gusa. Ibi ngibi impamvu ari ingenzi nuko ubwabyo bitanga icyizere, bikerekana ko ari akazi, bikanerekana yuko amafaranga ashobora kuba yarasokaga koko ajya muri za infrastructure cyangwa se ibikorwa bitandukanye bituma nubwo ibibazo bitahita bikemuka ariko biri mu murongo muzima wo kuba byakemuka. Ndetse nawe ntago yibagiwe yuko igihugu cye hafi 50% bashobora kuba bari munsi y'imyaka, hafi 40% bari munsi y'imyaka 25. Aha nawe yashyize urubyiruko imbere, agenda rushakira uburyo yashaka uburyo abashyira muri programme we yayise Let's Go program yo kureba uburyo yashyizemo budget y'amafaranga miliyari 450 z'amasefa, ubwo ni miliyoni 386 z'amayero, kugira ngo arebe yuko yagerageza guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko nubwo biri mu byo byamugoye cyane. Aho ikintu mugomba kumenya Senegal urwego bagezeho ni ukuvuga ngo GDP per capita yabo cyangwa se amafaranga binjiza guhera hagati ya 2012 na 2022 bavuye ku bihumbi 2825 bagera ku bihumbi 3565 ku mwaka nk'amafaranga binjiza. Ubwo mufatira GDP twababwiye hejuru mukagabanya n'abaturage, ubwo ngira ngo murabyumva ntago ari imibare isaba science cyane. Aha ikintu ugomba kumenya ni kimwe, Senegal ifite iri mu bihugu bifite GDP nibura zigerageje kuba ari sawa, ariko haracyari urugendo rurerure, ntabwo ibintu bihita bikemuka neza nk'uko abantu babishaka. Gusa hari akazi kakozwe tutakirengagiza. Magingo ya rero ikintu twavuga, Macky Sall nawe yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, aho yagerageje kuzamura bimwe mu bintu ku buryo imibare iri ku ruhande rwe bigereranyije n'uwo yari asimbuye, ku buryo abenshi bemeza yuko ari reforme yashyizeho zagize byinshi zikora, cyane cyane wenda mu kubaka ibibuga by'indege bishya, kugerageza kubaka Dakar nk'ahantu hazajya haca amagare ya Moshe Stadium, ku buryo bo baba hub ihuza biriya bihugu byo hirya byo mu burengerazuba. Ndetse ikintu cyiza nawe yashyizemo, nawe yatangije projet y'ikiswe Deep Water Port yitwa Ndayane. Iyi ngiyi nayo iri mu bintu byiza cyane ashobora kuba asize bakoze ku buryo nawe batazabyibagirwa. Gusa muri byinshi yakoze ariko nawe yagiye ahura niwe nka muri 2019 iperereza ryigeze gusanga brother we cyangwa se umuvandimwe wiwe Aliou Sall nawe yarakiriye amafaranga arenga 250 by'amadolari muri 2014 bivuye ku mu businessman yafashije kugira ngo abone lisansi yo kuzajya icukura amagaze muri Senegal. Aha ikintu nanone ugomba kumenya, bavuga yuko nawe byamunaniye gushyira systeme nziza ibasha gukontorora uyu mutungo nabo bari gushyiraho amaso mu myaka iza, nubwo nawe yari yaravuze yuko bifuza yuko
muri 2025 mwaka utaha bajya binjiza miliyari n'ibice 5 y'idolari buri mwaka bivuye muri ibyo. Gusa izo projet zisa nkaho zagize iki zitakiri mu kazi cyangwa se babaye bazihagaritse. Aha ikintu ugomba kumenya rero bihita bitugejeje hehe uyu munsi. Rero uyu munsi former tax inspector cyangwa se wandi bakoraga mu misoro yewe yigeze no kuba meya w'umwe w'ahantu hitwa Ziguinchor, aho ni muri Senegal mu gice cy'amajyepfo cyangwa se wabyita kari capitale y'agace ko mu majyepfo kazwi nka Sonko maginga y'abantu benshi bazi bakurikirana ibya Senegal bari bazi yuko azaba umuyobozi, cyane yuko dore yuko we ari meya w'ako gace yabashije kuba ari we muntu wahanganye cyangwa se agacarenginga relationship cyangwa se umubano we na n'umuyobozi w'igihugu, ndetse akanamushinja yuko yorohereza abanyamahanga kuba baza bakatwara mu industry cyangwa se mu bigo bifite umumaro ku bukungu bw'igihugu, yaba izo za gaze ndetse n'ibindi, cyane abava mu Bufaransa. Muri 2021 rero nibwo Sonko nawe yaje gushinjwa yuko yafashe ibirego byo gufata ku ngufu byatumye abantu bigabiza imihanda, ariko aho yakishinjijwe ibyaha byo gutuka umuminisitiri muri 2023 byarangiye bitumye abasha kuba atajya mu matora y'uyu mwaka. Ibi ngibi ntabwo byatumye ahagarikira aho ngaho, kwako byose byaragaragara yuko perezida ngo yaba yarabikoze kugira ngo abuze uyu mugabo kuba yajya mu matora. Sinzi amakuru afite, sinzi n'ibyo azi, ariko byaragaragaye kuko yanabigezeho ntiyajyamo. Gusa Sonko nawe nk'umuntu uzi ubwenge, abantu benshi bamushyigikiye nabo ntabwo bishimiye yuko ubuzima bwari bukomeje guhenda, akazi mu rubyiruko karabaye gake. Ibi byatumye bigabiza imihanda ku buryo nawe noneho Macky Sall bituma ajya kuri pressure ituma yemera yuko atazongera kwiyamamaza. Gusa Sonko nawe yahise abibona yuko nta wizera umupoliticiye, nawe ugomba gupima neza ikirere ukareba uburyo witonda ukabasha gutoranya. Nibwo yahise ahitamo Bassirou Diomaye Faye, uyu munsi ugiye kuba perezida w'igihugu cya Senegal. Aho bari bafunganye uwo mwaka, Faye akaba yari ari mu ishyaka rimwe na Sonko. Ubu ngubu yewe yari ari no kuba yewe umuntu ufite amahirwe yo kuba yakiyamamaza nk'umuntu urihagarariye uwo mwaka. Gusa ibyarakomeje ntabwo bigarukira, kuko hari umunyamakuru witwa Pape Allen Nyanga barebye cyane, mwarabibonye ko yigeze gukora report yerekana ukuntu guverinoma yabangamiye Sonko, yewe byanarangiye Macky Sall azimije iyo report ntiyaca, ahubwo yisanze yagezeyo, ku buryo Macky Sall muri 2022 turi kuvuga Macky Sall wari ufite umwanya wa 49 ku isi muri byegeranyo by'ubwisanzure mu itangazamakuru, yisanze yamanutse ku mwanya w'104 muri 2002. Imyanya irenga 55, ahubwo se niba atari 65 yisanze yamanutse 55. Ahangaho ikintu ugomba kumenya rero byatumye Sall ajya kwisobanura, kubera yuko zino raporo zigira icyo zikora cyane mu ishoramari ry'igihugu. Ahantu hatari ubwisanzure ishoramari, abashoramari bose barahatinya ko baba bavuga bati niba babangamira abanga basetswe ntabwo bazadutwara utwacu. Ahangaho ikintu cyabaye, Sall nibwo yahise atangiza yerekana statistique agira ngo arebe yuko zo z'ibintu byabaye mu gihugu ubwo muri 2021 kugera 2024 kugira ngo arebe yuko bakegeze inyuma amatora, aho yavuze yuko ngo hakeneye ku bantu biyunga hanyuma bakazajya mu matora. Ariko ibyo ntago byakunze, kubera yuko ibi hari ibibazo bindi yari ameze nk'ari kubahungisha abaturage batari tayari yo kumva. Nk'ubu iki gihugu abarenga 60% bari munsi y'imyaka 25, kandi abenshi nta kazi bafite. Yewe ni ikibazo ku buryo iyo birebye imibare ntago ibyerekana neza nk'uko tubikesha ikigo mpuzamahanga cyita ku bakozi icyo kizwi nka EIL. Ikindi nanone unarebye hari amanuza amapol cyangwa se kwa kundi bafata abantu bakabatoresha, yagiye yerekana yuko hari ibintu byinshi byagiye bigaragara. Nk'ubu amatora yerekanye yuko abaturage muri 2022 babonaga yuko leta ikoresha amafaranga y'abanyagihugu neza, nibura batari babyishimiye byari 33%. Ariko 2023
abaturage babonaga ku rugero 62% bo bumvaga yuko imitungo yabo igihugu kiyikoresha nabi. Ibi ngibi byisanze yuko muri miliyoni 17 zituye Senegal nkuko umuryango w'abibumbye agace kawo kita ku iterambere kerekanye uko 1/2 cy'abaturage ba Senegal babaho mu buzima bubi. Bisobanuye yuko Ndiaye we ikintu yavuze, uyu mwanaliste wabo yavuze ko Senegal yahuye n'iterambere mu bintu byose, ariko hari ikintu kimwe kitakunze, iterambere mu buryo bwa human development cyangwa se skilled labor zibasha gupushinga iyo agenda. Ibindi byose byarazamutse, ariko iterambere mu bantu bazari sustaininga ntago bari bateye imbere. Rero ibihita bituma uyu munsi haza umugabo we wiyemeje gufata iyi risk, ari nawe wagombaga gutsinda amatora, kuko uko byagaragaraga abenshi bashobora kuba batabona, ariko abantu babonaga Sonko uyu mugabo yahoraga ari hafi. Faye yabaye muri hafi ya politike, amaze icyumweru mu makuru aho amaje gukurirwa muri prison, bikaza kugaragara yuko umumenta wibariwe Ousmane Sonko nawe bidakikunze yuko yiyamamaza kubera icyaha bamushinjije. Uyu mugabo we yararebye aravuga ati aziyamamaza nk'umu independent, arangije aravuga ati ishyaka rya PASTEF cyangwa se Patriot of Senegal riraretse ko mu kwa karindwi ryararekeye kubera yuko hari ikibazo cyuko bafitanye bya bibazo byateje imyigaragambyo. Rero byasabye yuko abavuye akiyamamaza nk'umu independent, hanyuma we yabonye noneho Sonko we yahise amuvuga ko ari washyigikiye, bihita bituma n'urubyiruko n'abandi bose baganje mu mato bazatora bamushyigikira, ko nkuko twabivuze 60% bari munsi y'imyaka 25 bose bagiye inyuma ya Faye byaba birangiye. Bwanga ikintu twakubwira niko ahangaha uyu mugabo akora imyigaragambye yavuze yuko guverinoma yamunzwe na ruswa, ndetse ikaba iri nayo itari kwerekana plan ifite mu kugira ngo ihangane n'icyorezo kibi cy'ubukene kiri mu gihugu. Noneho ibyongereyeho, noneho Sall navuze yuko ashobora kwegeza inyuma amatora, byo byabaye bibi cyane. Ibi ngibi rero byatabawe n'urukiko rw'ikirenga Constitutional Court. Wenda sinzi ijambo ryiza twakoresha, ariko reka dukoresha iryo, wenda barizi baza kutubwira. Byabyitambitsemo bavuga ko amatora agomba kubona, nibwo bisanze Faye wavutse mu 1980 akaba mu gace kitwa Ndiaganiao, aho yahuriye na Sonko bagakora muri iyo guverinoma mu collecting imisoro. Aha byabaye intandaro yuko ari naho baziranye cyane. Ibi ngibi kubera iki Faye nawe yagiye muri prison nkuko twabibasobanuriye mbere, nayo twarabivuze, gusa bose baba muri mu kwa gatatu tariki 14 barafunguwe nyuma yuko rya tegeko rya amnesty ribashije kuba ryatorwa. Noneho akantu twasorezaho nyine ushobora kwibaza ati uyu mugabo twavuze Sonko kubera iki ari aje, kubera iki se we afite izihe ntumbero? Nawe icyambere yemeye yavuze yuko we nukugiye guhangana na ruswa. Ubwo muraza kubona abayobozi bari bufunge bazira ruswa mu minsi iza namara gufata ubutegetsi mu kwa 4. Muraza no kubona ashyira imbere cyane kugarura umutekano ndetse na stability kugira ngo abashoramari bongere babone. Senegal yari itangiye kubura ibintu byinshi, n'amashoramari bari barashyize hamwe bakeneye umuntu wari kugarura stability kugira ngo icyizere kigaruke, ishoramari rihagume. Ikindi nanone mu nzira njyabukungu bafite nta gashaka ko bahagarara, ahubwo bagaragara imbere, hanyuma akareba uburyo akemura ikibazo, ari nayo focal point, ari nacyo abanyasenegali bose bari kumurebaho. Bana bari munsi y'imyaka 25-60% akareba uburyo akora cya kindi cya human development, abasigara abantu nibura babona imirimo, cyangwa se akarema inzira ndema mirimo kugira ngo nabo babashe kubona akazi. Ikindi kintu nawe yavuze nuko agomba guhangana n'iki no gukuraho ko abantu za Senegal ikoresha ifaranga ry'irisefa, ari naho abantu bose bamuhanze amaso kubera yuko ni ibintu bitoroshye. Ubu ngubu irisefa twabibutsa yuko riri pegged cyangwa se rifatanye n'iriyero, agaciro k'iriyero kagena uko irisefa ringana. Ibi ngibi rero ari kugerageza yuko azazana ifaranga rishya, kubera yuko iri faranga ry'irisefa ryo
ririnzwe na French cyangwa se ririndirwa mu Bufaransa, hari na contribution batanga. Ibyo twarabibonye mu biganiro by'ubushize. Ibi rero nabyo arashaka nanone kongera gukora negociation ku buryo za nganda nababwiye zafashwe n'Abafaransa cyane zo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibirombe, arashaka yuko bongera bakavugurura amasezerano kugira ngo igihugu kibyungukiremo, ku buryo uyu mwaka n'utaha nabo batangira kugira amafaranga babona. Gusa icyambere ari nacyo gikomeye, abantu bose bari kuvuga yuko 20% y'akazi kabuze, ni nacyo kibazo gikomeye afite, kubera yuko bamwe mu banyeshuri bagiye baganira n'ibinyamakuru mpuzamahanga bajya kubibona yuko bavuga yuko nta butabera burimo iyo atabonye akazi, kandi leta yaramwigishije ibintu akabyiga akabona n'ibipapuro byayo, ariko na leta ubwayo ikaba itamwizera ngo imuhe akazi. Ahangaha ikintu natwe twavuga ni uko itsinzi y'uyu mugabo ni ikimenyetso cyiza ku ijambo demokarasi ibindi bihugu bikunda gukoresha. Gusa n'ikindi kintu twasoza tuvuze igitekerezo cya Sonko cyo gushaka umunambatu umuhagararira, bitandukanye n'ibindi bihugu bigistrugglinga no kubona abantu babasimbura, ariko hano Sonko kuba yarahisemo no mugabo Faye akamushyira imbere, akaba picture, akaba image, akamugira brand igomba kumusimbura, akanabiprovinga, yewe bitumye nawe ari butume ibintu bigaruka ku murongo, kuko nabo icyo batashakaga nuko igihugu cyabo kijya mu kavuyo, ibisubizo bikaba mu kuyoborwa n'ingabo, yaba zakoze kudeta zikura abayobozi cyangwa se zikisanga zaragiye mu maboko yo kuyoborwa n'abasirikare. Ari byo bitagiye bigendekera neza cyane Afurika, kuko buri gihe yayobowe n'umusirikare, bisanga nanone umukwe hari umusirikare, ugasanga iyo chain ntabwo ihishe. Ibi ngibi bifite byinshi bivuze ku bukungu, kubera ko Senegal n'ubundi igiye kuba focal point cyangwa se iraguma ari icyitegererezo mu mashoramari, kubera yuko nakubwira yuko abantu bagize amahirwe yo guhura n'abana babo, abatembera mu kajya za Dubai mubasangayo, bari kugerageza kwiyempoza ku isi, ku buryo nta gihindutse. Wenda bo muri ICT bamaje kugerageza kwegera imbere, barashaka innovation, buretse ko na President uvuyeho nawe yarashyize imbaraga muri digital economy. Ntago mpamya yuko na Faye ari bujye kure yayo, kubera yuko niho hari ikimenyetso cy'akazi gashya, niho ibintu byose biri kubera. Iyi ni analysis cyangwa se n'ibitekerezo byanjye, cyangwa se nagiye muza n'ibinyamakuru uko mbibona. Gusa iyi yari inkuru nziza kandi iruhura muri Afurika. Ciao, shalom, nawe utaha.